Yang aki din! Sally! Uy, Sally! O Mila, si kamit gayam. Apay, anya tigatangam dito'y butika. Gumatang man iti agas nila kay ko. Ha? Apay, ang sakit? Anya ti sakit na cancer? Uso at talaga ti cancer ita. Anya cancer? Saan a cancer? Aguri-guri laeng. Ay, kunak ano canceran? Stress ka siguro anya. Saan mati ko na? Stress ka, madlaw. Kasanumot anadlaw? Nagado ti kamurong. Sapay nabnabiyag kung nagdadakkel ta. Ay, madlaw aya. Nagdadakkel si ka. Kunak ano iso nga adda ka dito'y butika. Tagumatang ka iti agas dagiti nagdadakkel a kamurong. Ay, dato'y ngamin panahon na. No kastoy ang nagpudot launay, umaduda. Agdiramos ka ngamin ang. Kanayo nakmot nagdirdiramos. Siguro, ti us-usaram a sabon, jay sabon a paglaba. Madiday jay iti rupa. Gumatang kamot a jay sabon a pangrupa. Ah, kasta ka di? Adda amok a sabon a mabalin mo nga usaran di tarupam. Ngem nanginala nga, ang mga no saan mo akabaila nagatangon. Sagbamano aya? 500 ti maisa. Ay, nagninang agpaiso. Pangbaknang mat sa bunday ta. Ay, awan ni gatang ko. Iso nga rood. Nala, agkita ka itinalaklak a sabon para di tarupam. Ay, nagadua talagang ti kamuro. Maturog ka kitin. Saan mo asarmi-sarmingan da kita kamurong? Normal lang da ita. Ay, sapay imaduda manon. Imbes adwala ang idikalman. Ita, nagbalindan alima. Saan gayam ta dapat ti agtubtubo? Maysa, duwa, talo. So, saan mo abilangan ko nakmoy? Masikuranak nga rod. Pakasikuram ko ma. Nasabat ko ngamin ni Mila. Ay na, inuy-uyaw na kitin na ito'y kamuro. Heh, kunak matenken ka. Aliklikam da di atao. Tasaan anasaya at ti ugali na. Nakita nak nga rod. Alangan mo't asaan ko akasarita. Nagmading harot ti style na dahi a babae. Jakla ko man nakisarsarita kan kwanan. Addan samot cancer di asawa ni Sally. Ha? Tapi anak ko namday ta, kaka? Inggatangan ni Sally iti agas na. Kay, gapot tayong katangan dan, ada kanser nan. Kano nakitak edi na minsan nila kay nakot kimutong. Saan ka di asigaw dan alukbag nila kay na? Kimutong, iso ako nakngadda cancer na. Awan ba di magbangag ko nga istorya kasta? Iso nga rod asya kung tim mo na ang istorya. Ay ka, nagpakpakutong mo siguro Panagkunak kat adda cancer na. Ay na, di mo ibagbagat si kasta. Tamaw nito lugar tayaw, nagbeig, nagwaras ti damag. Siya, tinaggapuan na. Ha? Siya, tiin mo na anang ipadamag. Ay na, si kaki di mo't mila. Kaya mo si kakanayon tumuno na ang mga ipatpadamag. Kat, kasta nga rod, iskop ako nada. May kaiglo ka na. Last trip na ito yun. May kayon. Talaga ka di asika tila street. We, naglogan kan. Adda ka di aglugan dito isang wanan. Ay awan. Ala, aglogan kan. Wen man, jak kaya di talikod. Nagrigat ti bumaba. Sapay di talaangin masungad ti pagdisaaga. Bakit? Naglugan mo ti tayo, iti jeep ka ni Mila. Kayong bagbanta saan na ka nga inuyaw. Huh? Masango kaya ti makiistorya ken ko ana, ket no agman maneho ah. Ado manon ati maibagbaganan. Ay ngam, bakit? Adan mo ka sikreto na kahit. Sikreto? Anya sikreto da ita? Kaya't mo ama-amuan ti sikreto na. Anya nga rod. Jesus! Ha! Nagpigsa ti anglit na siga. Anya? Naangot ko. Ha! Sapay, sus!
pasaray awatan nati pasahe dagiti pasaheros ijay likod ko kat ay na unayak la na ulaw si ka. Ay, jak amo nga dagayam sekreto na dahi a babae. Wen, nagpigsa ko naktumat kan ka. Ay kan, ay na, at dapay natakwata ka sikreto na. Ay, nagadumotin ang sekreto na. Wen, nangisit a sikreto na jay. Nasken ama-amwam, tapno inton uyaw-uyawin na ka. Ay sos, amumunti bagbagam. Anya rin ta nangisit ang sekreto na anaamwam. Nagngisit ti kilikili na siya. Sobra ka mo't naguyaw. Ay kitpun no ba? Ay sos, jakmat ko mauyawin Ay nakauyaw tumat kamay. Apag isaw, saan nakantun nga uyawin? At dagayang black secret na dahi Amila. Kunamlan asino agsasaw. Wen, iso asaan ka nga agpa-apekto no uyaw-uyawin na ka. Ibagamat je black secret na. Takitam man no anya ti reaksyon na. Naglugan ak ijajip nila kay mo, hindi namin sana nagpailiak. Kunak, apod nun sa mo, bagbagan ni Mila. Anya nga ibagbaga na. Nga da kanser nila kay Mau. Ay unay mo, day nga ipadpadamag ng dahi a babae. Awan kanser nila kay ko. Kimutong mga man. Kasapulan ngamin nga agpakutong, tanalok mag-unay. Kasta ka na siguradaw, ngawan seryoso asakit nila kay Mau. Awan, guri-gur laang idi. Iso nga ingatang iti agas na. Daya talaga Amila, tila is istoryaan na. Ay, yan laki din na Jamila. Nalaing mga umistorya yo. Naskan nga isardang na daya nga aramid na. Ay na ito lang nan. Isu asan na basta-basta may sardang. Di yumat kaming dengdeng ka naman minsan tis istoryaan na kada kayo. Tasaan apod na o dagiti ibagbaga na. Ay, no kasta, saan na pundaw? Kunamutlan o awan sekreto na. Apay, ada sekreto na ya. Ada, di yu pa siguro amaw. Ay, ipagamamuno niya si sekreto na. Apay, kaya tiyo amaman. Ay, kaibagamon na. Nagpigsa nga raw ti anglit na. Aya! Kasaya! Una yan ngay! Kansaan laday ta? Nagngisit pa ti kilikili na. Ha? Makapagal ka mo sa kasalay! Pudnaw, tata. Kunamla na sino ang naguyaw. Ang madamagam kasta sekreto na. Isu asaan nga guyaw-uyaw man dahi Amila. Tamo ko, ti sekreto na. Naibagamot ng kanya. Isu adwata na makamaw. Bakit? Agbiyahe akon. Aywan kayan. Anya ko na magatangag asabon para di tarubam. Sabon? Anya sabon? Jay ko na mga agas di ta kamurum Saanan? Nangina dahi a sabon. Igatang tayo laangan iti sidaan tayo. Ne. Naguri ka man. Kasla impes mo na kita'y sigod nagdadak la kamurom. Nadlaw kumot lang arod. Hehe, anya tinyagas mo nga. Awan mat, naturog aklang anasayaat. Imbes a ma-stress, agrelaksak. Katas tamot ang tinagbalinan na. Saan mo nakasapulan na gumatang itinangihina sabon bakay? Aywan lakay, inanamot lagayam ti agas na. Ay, iso nga rodyay ko na asaan ka nga agpa-apekto iti anyaman nga ibagbagakin ka dayjay Amila. Padasan na at ibagak mo ti black secret na. No adala ko masabali a pagluganan. Sa anak maglugan dito ajip. Last trip ka nun ka. Imbag pa'y jeep di asawa ni Sally. Kapag tugawon na kakanayon iji sangwanan. Ay, huwag gaya. Nakasarita ni Salay. Kut dinamag ka, no, da kanser nila kayo na. Oo, adda ka di. Nagkutungan nila kayo na. Awan mo ka raw. Isik-sikrito na lang. Saya ata, nadakama mo rin sa sekreto na ya. Tapay. Ada magayam sekreto mo siya, kaka. Anya kumangay a sikrito. Awan mo tiyam mo. Iba pampagin nila tayo, Imam Mila.
Ay, makaulaw man. Nakangato na tayo imam ka nagingay. Ah, kagkap-kap kita ang raw. Kaka mga matumba, makaulaw na ita kilikilain. Unay mo tan, uray mula pinisaan kat nagaduti tao dito unod ti jeep. Ha? Ay, wala niya. Ay, ibagbagag laang mo, tipon no kaka. Hay, si kaman pay laang alakay ti nakaiturod alang muyaw kanya. Si kapay laang. O, lakay, kitaan mo. Ah, nya day pakpakitam kanya. Dahil tirupak ah. Ah. Ayun. Pumimpintas kamat bakay. Anya timadmadlaw mo. Ha? Sumadlat ta? Unay ka mo tin. Ah. Ayun. Napimpintas ka ng jam amok siya ka. Ay, ko. Anya ti inahamid mo ti tarupang bakay. Talagang akiminis mo tayo. Nainot anawan dagiti kamurok nga inuy uyaw idi ni Mila. Ay, kinagsaya atan. Mapangkamot ag selfie ata, medyo idiwig-diwig mo mabasay. Mayat bakit? Nakakinkinis ang... Nakakinkinis ti tarupa mo na. Ay, nagadayo itsura na. Kumusta nga tamot tan di nagnisit a sekreto ni Mila niya? Ah, ay, nangisit latarayay. Oh, nagkita tama nun. Wala rod. Kumusta jay cancer nila kay mo? Hoy, awan cancer nila kay ko ah. Di ka man. Ay na, uray pa anyat ibagbagam sa anak ko na may stress. Kita man na tirupak ko. Awaran dagiti kamuro akan mo ay uyawan. Oh, anyat tipa ko na. Uy, pudnong awanan ti kamurong. Nga, limok magkama. Dahil timot pamagik tinadlaw mo mot itan. Planong samot ti agbalin a balyena. Uray at abagay ko tinalukmag. Imbaga kaya abagay mo. Bagay ko atay sumati ka na yun ibaga nila kay ko. Ay na, sardengan na kauyawan si Camila. Tamo kung tinangisit a sekreto. Hoy, awan sikreto kanya. Adda, anyang awan? Awan mo tiyan mo. Kaya't mo ay bagakan ka. Sige man. Dahil tanangisit a kilikilim. Akas kangisit dahil ta konsensyam. Ay sus, di mo mutpigsaan ah. Nagado ti makangag. Oh, ang mamat kayang ti agbain. Di mo ka di amo akas tamot tiriknak hindi inoy uyaw na. Mapan ka dahil na ito jeep mau. Ay, uwan tata. Napunon. So, amapantayaw. Nay, anya kita aramidin ni Mila yay. Di pala umay-may. Itay ko pa ilang ay ayaban. Saan na mata kaya taglugan? Ay, ada siguro rurahin na ah. Saan tata? Ha? Iti panag ko na. At agura na kanya. Tapay ko magumura nga ay. Maikit. Imbaga siguro. Ani, bakit ko? Diyan ang isip na sikreto na. Ay, dayay. Nene. Kaya nagkatawa kayo nga eh. Abok ano niya dahil nangisit na sikreto na. Ah. Wag! Nangisit man ngagpaisaw di kilikili na. Kaslawugay! Na. Kanya laki di ngamin na ya. Tapermi mo ngamin no aguyaw. Iti pada na tao. Kanya nga ita. Isuma, timuyaw! Sanak mo ito na tagtagarian ni Mila. Ay kat, may saka mo tan gurguraan na. Ne. Apay ngay man? Kasano, inuyaw nakmanan, idi nakita na. Ay, una yan. Aya, nga ugali na talaga. Idi imbagak mo't adi nangisit a sekreto na. Kay, anya nga iti reaksyon na. Ay kat limabaga ah. Uray la sana nakatagari. Ay, sos, tayo di maganap na. Amo na itan tiyar aramidin na lakay. Leksyon day jay kan kuha na. Oh, apay nga umanawag ka. Ada ka di importante nga ibagam? Unay ka. Itaklaan nga umawag. Ngam akong ungot ka man ay. Ay, nagadupay lang nga ibagpagam.
Apay nga minaya. Ibagam na niya't ibagam. La. Napunno ka di dita barmaw. Taumay kami man agsyat dita. Adda ba kanti amay sa table? Umay kayo no umay kayo. Tano adda umuna ngamda kayo, awanan ti pagtugawan nyo. Apay, sana mapalin nga ipa-reserve. May pa-reserve man nga ibagbagam. No umay kayon. Nagadulakit nga. Bye! Ay, unay na Bela. Nakasungsungit ka sarsarita. Ure ije barnano ka. Kas dyan naladay ngam nasingpa ni Bila. Gagangay lang, di pa nagsasaunang nasingpa ka day. Sa bagay, style na lang nga. Kaway! Kahit mapantangan ako din Ay kadwa na. Parang adabakan di pa iyan may sa atibal ako na. Ala, mapantangan ako na yung paray. Asino di imawakan ka? Dayjay man salbag ay Ulysses adayjay. Ay, ni Ulysses nga agar-aram kan ka. Jak laki di kurkurso na dayjay alalaki. Artak man. Anya? Ay, Nabela, agbalbaliw dayjay no aklunam. Oho, uray ditana. Paumay da ka nun? Isumati ko na. Umay da lataan o umay da. Saan no saan? Whatever. Ay, sorry Addan tinagtugaw di may sa alamisaan. Unay kamatan, Bela. Di mo la in-reserve para kada kami man. Nakabaybayag kay itong mga min. Anya? Kitimbaga magking kapaumay kami. Wala ang tagwapo na ganyan nagtugaw ya. Ay, siyempre Kaya't mo sawin, saan kami agwapo? Iso asaan mo nga in-reserve? Ay na, Ulysses aya. Saanin ang masapot adamdamagan dayta. Ay, nakalalas ka. Anya? Ala, ijay kayo bangir amapan uminom. Barang adabakante, alamisaan dayjay. Kaya dito yung aruti kaya't mimang? Nata napilit. Makikita mo't anapon no. Awan bakanti kunakla. Kan awan kilamisaan dito'y at para kadagiti pangit no. Para gwapo lang. Uri agtader kami na lagi nilaw. Nalaso, ingkang di bangir. Sandak akulitan dito'y. Hindi mo kahit amakangag. La. Ala, saan kami na mapanadyabangan? Agawid kami langay. Agsubli kami ton, inton sa balingal daw. Kanya laki din na yak. Okay. Awid. Shoo. Yan. Kakaisuna nakaumay ta dito'y syudad nga glako itinatang. Mapantaman mo't ag-relax inton malang. Ay, una. Mayatak iti daytang imbagang. Papanantangay nga ron. Ay, mabantalangan ni kay Barney Bila. Ha? Mas may met iya itasi. Bantayan na dagiti customer na lumabartag na siya. Sana kas iti sa bali abar. Agundawayan kung takawan dati customer. Ti ko namgit di. Ar-ar mom ni Bella. Huh? Iso at tunggal umay ka dito'y syudad. Ijay, ti ayuyang mo. Anyo? Si Kagid di mo. Awan, napili ni Bila Ni Ulysses Tupay kasinsing ko. Indiritso na saan na kaya sikang. Ne, apay ngay. Napili nga ro do. Ngamnupay kas na mapan kami lat na jebar na. Uri na kaungungay takasarsarina. Mala, di ka madanagan. Tamapan ta inton malang. Ijay bar ni Bella. Oh, ada ka. Sino ka duam? Neighbor, at dalita naman. Si Kagid di mo. Sumungsungan pa lang magungungit ka man ang. Kat, anya ngay nga ron ti kayat mo kulas. Agpalakpakak, nakakita kan ka, kasta ka de? Yehey, ada ni kulas kunak. Magraraman ka talaga. La! Ay, agyamang ka ata. Nasingpa da lataking ka. Bilang. Anya? Siyak pa'y ti agyaman, iso. Ay, sus! Ay, anyay. Mapalinan tiyag siya. Hanapay mo ti bakante at alo alamisan eh. Wan, ada ba kanting ang nakareserve da kita?
Dati pa umay a customer anang i-reserve. Sorry ngam ije kayo latan bangir ama pa nag-shot. Awan bakante ditoy. Naimawag ka kumasakbay kayo nga imay, di okay sana. Ay, una. Nagwapo ti umay. Ibirok mo iday ti pagtugawan da, o. Ngam na kami ngawan itsura na. Ibagam anak ka reserve. Nyalaki din mila, o. Ay nagadungay bagbagamanan kulas Kaya't mun samot nga agong takmanan la. Ay, yagyamang ka talaga. Kaputa na singbid kami. Oray na kaungungit ka. Pagyaman. Taro pa ma. Da. Ala. Aya bamkit di tumboy akadwam. Apadpadam akwa. Di kayo bangir amapan. Shoo! Panaw! Apay ngay apinapanaw mo nag-akustomer, Bella. Ha? Nawaya pa'y mat. At dapay mo tibakante alamisaan. Jakaya tikas di customer. Anya, Nicolas matday jay. Isumot jay agar aram sa kan ka a farmer. Nakalalas man. Pulos nga wan tumakder adot-dot kukunkwana. Anya, kat uray adi, saan mo kumaida a pinapanaw, Ay, basta. Adot ti customer inton madamdama. Nagugwapo da. Eme. Ay, sika talaga. No gwapo, pastra kam. Ngam no medyo, papanawam. Ay, anya lakit din. Kadwan papanawag talaga. Nang rona no nagkukulit da. Apay ngay, asaan nga agpastrak ni Bella iti customer no? Nawayan samot iti unag. Salbag na di abila, o. Ha? Tapay ngay. Kunana nakareserve ka no di talo alamisan, no. Anya? Kung kunana laki di day, o. Ha? Nga po lang ta medyo ti tao, ibaga na nakareserve. Ngam no nagugwapo ti umunag, umunag kayo, tayo sadyaw. Kung kunana tulungaw. Agyaman na talaga na di babae, danasing putalataking kwa na. Ay, una yun day Bella. Gwapo ka mo. Ngumapay, saan nga ta magugwapwan kan ka? San siguro ata pinaruarnak mag? Awang kanong arot ti bakanteng. Agdadata lang arudan di talo bakante alamisan. Salbag kinig. Ala, guston. Katanya ngay ngaron. Mapantalatan na ijay Army Rose. Ijay talangan ang mapanagsyat. May isa lang, pumanutan. Sika manen? Idi na minsan imay kayo. Sa ita, da kayo manen? Kahit, apay, sanda kami akayat na makikita ya. Kahit umay kami ngarutag siya. Sika, kaya't ko ang makita? Da! Ay, nakalalas kaya. Anya? Awad di bakante dito, Ulysses. Sorry doon na lang kayo uminom sa kabilang bangir. May bakanting lamisaan doon. Anya? Awan bakanting ibagbagam. Kahit awan pa yung customer yo, ore may isa. Dinakman isurwan la. Nakareserve amin dagita. Maawatam. Anya? Ulita ka. Nakareserve amin dagita. Adda umay aginom inton madamdama. Oho, nyalaki din. Tunggal umay kami, nakareserve ko na. Nga oray saan mag. Ni, apay saan mo anang nagtiimbagak? Dinak isurwan kunak. Kaya't mun sakit la. Nga pulang tasaan kami agwapo, iso akastakan. Anya? No gwapo ti sumungad. Ala, umunag kayaw, tagshot kayaw. Kung kunam, ngumnoda kami asa nagwapo, nakareserve. Yung kayo, banger na kita. Naggadulakit nga ibagbagamon. Pumanaw ka dito'y sangok sakbayak arumar dito'y takitaam. Pinapanaw mo manen day Ulysses. Iso ka pa'y kumakustomer. Apa yan, Bella? Ay,
Diyak kayat dagiti at tao. Anya nga rod ti kayat mo nga eh. Ay, di yan tinatanong. Siyempre, ti kayat ko dagiti gwapo a customer adi. Kitaaman mo tilang nga ni Ulysses kay May, nakabutas pa'y laang. Awit na pa'y lang di wisdom a plus light na. Ay na, Bella, aya. Saan anapatag no gwapo no saan? Importante, ada customer. Ay, basta! No gwapo akas laki ni darling ko, paunagam. Ngam no medyo, ay parwaram. Anya laki din. Anya? Awan mo na talaga. Saan nakakayat at pag inuman ni Bea? Ay, uwan nga rin. Una yung dadya, ba't tita babae? Masapol agwapo ti customer na ti salbag. Malakbay amlaang Sa bagay mo kidiya. Uray kas dyan na dadya. Nasingpit lang tamay. Adala ko marwan na. Isa nakaungungay. Saan nga agpaunag iti customer na. Napili lang nga din iti lalakay. Napili pa iti customer. Nyalaki din na ya. Tag, pormak to mamay. Tindon sumaron ang mapantay dyan. Barang ibaga na nga. Umunag ka, tayo siya tiyo. Salbag kini na ito. Ay, una hindi kastoy. Anyat orasan ngam awampay lang customer tayo na net. Di da ko na nagbalbaliw da amin. Ay, anya laki din. Ay, wan nga rod. Ay, makapasan na ay man. Sapay umadani man ti panagbabayad ti abang ya. Ay, inayan na. Si kantumit ngamin. No adda umay abugam. Ay, aday ta. Kundi sinay ka, itangawan customer tayo, Bella. Ay, Saan nga umay nagiti customer? Di ta pa nagsinsinay mo, ah? si kakit di mo. Adda madamdama. Urayin nyo laang. Ay, saan ka nga minamawawatan? No, da customer tayo, papanawam ita. Nangaroon na no medyo-medyo. Kaya't mo mga mingkit masapol, agwapo. Ay, di mo man papudutan ti ulok si kabakla. Taamang ano si kati pag ipapasak iti pungtot ko la. Ha? Hello? Hello! Kaya't kumusta nga eh? Ne, nakaskas daw man. Itaman pa ya kundi kumusta ka? Ne, kumustaan ka lang arudan matimpay. Anya? Apay, nagbalbaliw kayo. Saan kayo nga umininom? Ha? Damdamagak nga rod, ta saan kayo matin nga umay at parparang dito ipar? Anya saan nga ibagbaga? Kit tunggal umay kami dita. Kit abugan na kami akas lamanok. Ay saan itan? Umay kayo, ta saan kayo apapanawon wano abugan akaslamanok ako nam. Siguro, awanan ti customer yung agwapo niya. Iso nga awagan na kami na medyo-medyo. Kasta ka day. Nagadumod lang ay bagbaga mo na ya. Ay, awan. Saan kami pa nga umay ita? Tawan pa'y apit. Kun uri agapit kami daw. Ija ito banger, ti papanan may. Anya? Ay nagalasmat nga ugali mon? Dita ka man langan? Ha? Kasla ni Bila mo, ijay mawagking ka. Paray. Uy nga raw. Kundi awag tawanin ti gwapo, customer da siguro. Ha? Ibaganan nga umay kayo. Saan kayo napapanaway? Kayo abogay, nakaslamanaw. Ay, anya laki day. Ay, kay mapanta ano? Mapanta gila ko itinakal. Ijay ta na mapanagsyat. Mapanta ka ijay ka aroba na abara. Kundi labas tayo ijay, ayan na. Tapno, masar ti salbag. Kundi pili iti customer. Sa ita, kundi awang. Ay, una yung ngamin na dya, Bila, ayak. At dan sa tiltililing na talaga na dya. Ay, basta. Saan tama mapan na dya? Nabilang lang. Hello. Hello, kulas? Asino na ito? La, apay saan na ka mabusesan? Siyak ni Bella. Apo, kunamlan asino ka makaliplipat. Kunamlan gwapo ka. Anya, imawag ka, day talang di bagang. Anya laki din. Among siga, agyaman ka talaga, na nasingpit kami lataging ka. Siyak pa ya talaga ti agyaman iso.
Ay, pakawanam. Kat apay nga rin ngumawawag ka. Awan lang. Damagak lang ano nagbalbaliw kayon. No saan kayon nga uminom iti arak. Anya? Mabalin yung ti umay ditoy. Saanan ang nakareserve na iti tugaw kung lamisaan. La! Ha? Saan na masapol ang gwapo ti umay? Mabalin kami na medyo-medyaw. Ay, nagadulakot nga ibagbagam. Alawin. Umay kami daw, di taabay mo abar, di babanan may. Sana aditayan mo. Nakauy-uyong ka. No, kasano kinabati mo. Isumot ti kinapigsaray dang iwa mo. Isumot ti kinauy-uyong mo. Oh. Hala, parikot kayo da. Daw ang customer mo. Abungam nga may, no? Yung laki, de. Parikot ko talaga. Apo ni nga awan mo din ti ungo nag-customer tayo. Si kamot nga min. Naglaing ka mga bugkadakwada no umayda. Ala. No adda umay, paunagan nyo lata. Gwapo man wan no medyo-medyo. Pagtiisan na natin. What? Tani, panagbabayad man nun iti abang. Anya laki din. Lumabas kami pa, Bella. One. Hoy! Papanan nyo! Kasta lata, labas-labasan na kon. Madinsa ah. Mapan kami dito, Bangir. Ijay kami ang mapan uminom. Bye-bye! Anya? Uray da kulas kan tumboy. At dada ni Bangir. Lumabas kami pa, Iwan. Urayan naging customer yung agwapo. Uray pa'y mangurat-urat ka nga umawawag ka na kami. Labsan na ka pa lang. Anya? Ay, ti awanan bain? Oh, kita man. Ijay dan Bangir ang mapan. Si kantumat nga min. Ay, umayladay jay ayulisis dito'y ah. Pagsasawak ti salbag a lalaki. Hindi labas-labas na dito'y. Sa ditada mo't lagayang bangir amapan. Anya lakit din. Ay, awanin, Bella. Dahil ti maganap mo. Iti masapol. Gwapo ti umunag. Awan dan, nagakardan. Awan pabasulam. No saan aday tabagim. Anya? Pudno nga tati nadamag kumare. Ha? Anya day tamara eh. Nadamag ko kami nga umadanigaya mo. Di pa nagkalay sa ti anak ni Pasing nga inauna. Ha? Ni Gracia. Un mare, iso mga mitin ako na ni Tina kanyak idikalman. Kasta aya. Asino ka nung ay ti pakiasawaan na. Ay kat lalaki adi. Alangan mo. Ti salsaludsudak no asino. Nilito ti pakiasawaan na. Diyan nga'y poto ni Tata Borsyo ijadayang. Ah? Anya? Nilito ti pakiasawaan na. Ay salbag day tadamag. Ha? Apeng agkatawa ka nga, mare. Kano nabayag gaya mo nga gayan ayat da. Anya? Ay una yan. Kaslamot na naibusan ni Gracia iti lalaki. Di payla ng sapul mo't iti lalaki asaan akalugaran. Ha? Nilito pa'y mo't akaaroba da mo't lang. Anya lakit din. Anya? Wan mare, pudno day ta. Nagsasaritaan min ti may papan iti panagkalaysada. Kasta ka di mare. Ay nasaya at ang arno kasta. Kahit kaano nga iti exact date ti panagkalaysada. Intunod June pa'y mutkit di amare. June 8 ti nagsasaritaan mi. Nasurok pa'y adu abulan ti urayon tapno nawaya ti panagsagana da. Ayun, amare. Tapno saan da nga agap apura. Aywan mare. Ayun, gaya mare. At naman ti maritis cooking ka. Ha? Anya ray ta mare? Among ngay. Kahit kwa. Kasaunay katawan ni Guria idinaamuan na nga umadanin ti panagkalay sa ti anak mo. Kani Lito. Anya? Anya ngay kano ti nakakatkatawa iti dayjay? Kasla ka nga awan sa bali alalakin. Tanilito pa'y lang tinapili na. Karuba ka no. Ay oo na yan. Uray pa'y karoba. Lakit di sana kasinsen. Anya lakit din aya. Nanang, awan mo ti dakas na. Uray may sa barangay ti ayan tayo kadalito. Awan mo't ngamin anak ko. Dayjay laang mat agurya ti nagruget ti panunot na.
Ibagbaga na kano, akas laawan sa bali a lalaki. Anya, day kumakano saan akalugaran. Unay day nga antigurya aya, manakibiyang mo't launay. Ala, bye-bye antayo latta ka di anak ko. Tinapatag, kat mayat kayo latta kinilito. Aywan ananang, anya lakit din. Dayta ti kapatgan, saan adag iti negative asaw-sao ti tattao. Nang runa day jay agurya. At dayta ka man ako nakon. As kala aguuyong. Agkat katawa ka nga, wan makagapaw. Ay nalakay sa anak nga guuyungan niya. Kasano mga min sa anak nga katawa. Kita man dito ne. Oh. Nakitam. Picture mo, dagrasya, kinilito. Ti umadani, panagkalaysada. Oo na yan ni Pasing. Di naman labi nagbagaan mo't ti anak na. Ha, tapay ko ma. Kaslawan sa bali alalaki dito'y lubong. Una yun aya. Kaaruba na mutan, ti pakiasawaan na, ay makapaulok. Ha, kat tinapatag ade, kat saan na agkasinsain. Agkaruban lang, moy. Muray pay, nagalas akitaan. Anya lakit din, aya. Anya, iyam amumon kada kami, ti kaayan ayat mo, anak ka. Wen tatang, intun umay alawas. Umay kami ditoy. Apag isong agapo kami ijay syudan. Kasta ka day, anak ka. Ay, kat wala. Naibagam ka din, ganinanang mo, ti may papaniti day ta. Saan pa'y nga rod tatang? Ibagak pa'y laang kumakan ko na. Kat wala, tapno muna mo, itanak ko. Ay, wan gaya. Taga ano ngay mo, ti kaayan ayat mo. Ijay syudad tatang. Kasta ka day. Mala, ipasyar mo dito'y balay, tapno mamam mo may mag, anak ko. Ay na, magagaranak amang mo itagbalin amanugang ko, anak ko. Saan abali nanang tadandanin? Aywan ay kanwan gayam. Taga ano ngay mo, ti kaayan ayat mo, anak ko. Ijay syudad nanang. Ay, nasaya at nukas na. Jaklakit di kayat tikas lakadalito kan grasya. Agkaaruba da, ngam agasawa da ka no. Ha? Kut, awan mo't dakis na itiday jay nanang saan aya? Anyang awan, kano nagala sa kitaan? Ha? Kasla na ibusan ni Gracia iti lalaki dito'y lubong. Taday jay pa'y alito, ti pakikasaran na. Ay na, makapaulok man anak ko. Iso ahusto day tangay naramid mo. Taga syudad ti kayan ayat mo. Saan at taga dito'y lugar tayo? Kaya't mo asawan, adamutin kaayan ayat ni Celia, ang anak mo, mare. Adamot ten amare, ngam saan at taga dito'y lugar tayuan niya. Ha? Amangan ngamin no panunutem akasla da grasya ken lito. Agkaaruba da, ngam agasawa danto ka no. Anya? Naimbaglaangan tasaan ataga dito, iti kaayan ayat ti anak ko. Naimbaglaangan tataga syudad. Saan akaaruba? Ay, si kakit dimot, mare. Idi pa lang akat katawaam ida. Kasano mo ngamin, kat agkaaruba da nga rod. Kituray man. Anya ngay nga rod no isudatin na ikari iti tunggal maysa. Oho, jaklaam mo, mare. Anya lakit din, ayan. Ay namare, awan man ti bibiyang ko iti dayja agurya. Awan bibiyang ko nga uraan niya pa iti mapan nasasawon dito tersenam. Ay, wen amare. Isoki din ti pagsaysayangam iti oras.
Dilat ta ati anak na ti pakibiyangan na. Apay-pay lang ang masapul na akat katawaan ti anak ko. Kundi agbalinto nga asawa na. Anya lakit din aya. Amumutin na di ang babae. Amin na makita na. Kun maamuan na. Kut katawaan. Kun uyawin na. Agyaman adi, no nasaya at ugali jay taga-syudad akaayan ayat ti anak na. Ay wanan niya. At least kidi. Dalito kin grasya. Taura ibagbaga na nga agkaruba da. Amamudan ti ugali ti tunggal maysa. Tayo di ubing da pa'y agam amudan. Kat isuman. No siyak, at least pa ti kalugaran taam-am mo. Ay wana mare. Saan nga stranger? Anyang iti makunayo iti imbaga ni Dino, tatang. Ha? Nakunanamot din mayat kayo, agkalay sa kamin. Ay kat laki di desidido kayo ado ha. Apay kidi nasaan nga yan ako. Ha? Ay na, silya anak ko. No siyak amay sa, mayatak mo't iti dayta. Agkalay sa kayon. Saan abali, taada kayo motin iti husto nga idan. Agyaman akno kasta nanang. Ala, ibagam kin ni Dino, taplanuin nyo nga rodan ti may papan iti panagkalay sayo. Wala nang, pagsaritaan mi dayta. Mare, inton bigat gaya man ti aldaw ti kalay sa dagrasya kinilito. Wan mare, ay kat umay kay to Una mare, mabalin ka limot asaan. Umayak at damit binalkot ko a regalo para kadakwada. Ay kasta aya mare, ay wan Bareng ano umay lata ni Goria. Oray sana nasaya dagit isa usawang na. Umay no umay mare. No kat thank you. Ngam no saan nga umay, thank you latta. Sa bagay magkidi Ay, damag ko kit umadanimot lang hindi pa nagkalay sa ti anak na ka. Ha? Ni Celia ka diti bagbaga mare. Wan, Kasta aya. Kat taga ano ngay mo ti mga sawa kan kwa na. saan ataga dito'y mari? Taga syudad. Kasta aya. Usto tapno aga po kung tumatan ni Marigoria. Apaw, nakapurma ka mat iti kasta unay mare. Kan kasla regalo day tawit mo. Ay, wan mo tamare. Ang mga nung nalipatan mo itangal daw ti kalay sa dagrasya kinlito. Intan Ay na mare, siyak pa'y laang matiawisam. Anya ko mati nakakatkatawa iti daytay. Nung amin mapanak, amangan no saan ko amalapdan ti agkataway jay. Nang runa no makitak da grasya kunlito. Saan amaikat iti panunot ko anagasawa da nga agkaaruba. Anya lakit din aya. Ay, yak amuking ka mare. Basta siya mapana. Nalaing kan mare. Ay, unggayam, umay kan tumot no jay anak ko tagkalay sa. Itamod nga daw ti kalay sa dagrasya kinlito. Apay, saan ka amapan, Goria? Ay nalakay. Amangan no jay agkat katawa laang timapan ko aramidan ijay no bilang laang. Anya? Talaga asaan amaikat iti panunot ko. Nga agkaaruba da. Ngam nagasawa da. Ay anya lakit din aya. Antay ta ka man ako nakon. Katwan mat. Amangan numapanak ijay. Katday talagkat katawa timapan ko aramidan. Kita ka man lang. Ay, dalpas mo't laangan ti kalay sayo anak ko. Uwan nga rod nanang. Sumarunumot taon di anak ni Goria. Ha? Ni Celia nanang?
Wan, anak ko. Intun first week ka no ti July ka. Kastaya nanang, kat ala Mapantay to, oray awan apulos tinakitak arupad idi aldaw ti kalay sami. Wan, anak ko. Nasaya at dayta, panunot mo. Nay, api akas tatilangan ba kay? Bigbigat anak kami suot ka. Ay, kasanumat nga min lakay. No kaano nga umadanin ti aldaw ti kalay sa ti anak na. Sakas jepay tinaibaga na kanya. Ha? Anya tikat mo asawain, bakit? Nakuna na nga adda ka no katsatsyat ni Jun asabali a babae. Anya, kasano nga rutitan ngay? Ay, jakam mo lakay. Nakunamot ni Celia, akasarita na anaimbag ni Jun. Ay, hanyamot na ito. Umadanin ti kalaysada ng kastaki din, tararamidan na. Pangarod Ay, anya lakit din ayat ni Kaston. Awanin anyat kayat mo asawan anak ko. Jakon makontak ti number ni Jun. Anya, jaka mo na niya teramida kita. Kasanon ti panagkalay sa amin. Una yun da dya lalaki. Awanan bain. Apay anaarabin na kan katikastoy. Kasanon ngay ti panagkalay sayo. Nakababain ka dagiti tao nga inauawis ko. Nanang. Ay na, siya kung ti mababain ga po iti kastang aramid na. Numakontak mo, kasaritak man ti awanan bain alalaki, tapag sasawak man. Ay, di pa ikit nakababain ka nagiti tao ng awis mo, no kastamot lagayang mare. Ha? Ay, wen nga rod mare. Nakababain a talaga. Dahil nga rin tirigan na, no saan nga maamuon na di tao. Ado ti limad, asan na nasayat nga rabid da. Saan mo't kiti nga amin, Ha? Naimbag pa ni Gracia kinlito. Akat katawa ama nagasawa da, nga ore agkaruba da. Kitaam kat aging gaita. Mayat lahat ti panagkadwa da, kasagasawa. Anya? Iso asaan ang nakakatkatawa ti panagasawa iti agkaruba mare. Laki di, sana kasinsin. Tadamot pagsayaatan na ako na. Sana ya. Mare. Muda ti ugali ti tunggal maysa mare. Sana kasi iti kaayan ayat ti anak mo. Amu na lang yung syudad. Anya nga ita. Awan pa iti aldaw ti kalaysada. Ngam addan babae na. Anya laki di. Ay, nagturod kamutan anang ibaga iti daytaken kuha na, mare. Anya kumaga po ang mabuti nga ngay mare. Gusto mo dyan bagaking kuha na. Ay, una yan. Kaano ngay nga ron ti kalay sa day anak na? Saan na matuloy? Ay saanin Tadda nga rod manin sa bali a babae ni Grom tubi ko ma. Aniya? Ay, piman mo't ni Celia. Ay saan lang ani Silya ti piman. No di kat nang runa ti manguyaw nga inana. Kat katawaan na iti da grasya kinlito. Akas la kano naglipit ti lubo. Lalaki Lumayangan. Ay, saan nga min anasaya at yagsasao iti patapos ako na damare. Ay win amare. Datayo at tao, rumbang ko maapanunutan tayo nga umuna. Sakbay tayo nga isawang, tagsubli ka da tayo. Anya laki din na ya. Oh, si kamot kaya maray. Mare pasing. Nadamag ko nga itagayam a first week ti July ti kalay sa ti anak mo. Ay, wen kumare. Ngam saanin ang matuloy. Ha? Wen mare, nagbabae mo't ngamin jay kaayan ayat ti anak ko. Aniya? Iso nga rod ang mababae nak unay itaken ka. Gapo iti panangkat katawak idi iti anak mo. Nagaduan na isawsawang ko asaan ko maarumbang nga isawang. Ngam anya ngay nga rod kat nalpas meten.
Bayamon dayjay kumare. Nasaya at latagayam ti kaaruba no maminsan. Taam-am mo ti ugali da. Aywan kita ti anak ko, kanilitaw. Nasaya at latamo ti panagkadwada. Awan ti isyo at cheating, wanuan niya dita. Gaputa manipod ubing da, amodan ti ugali ti tunggal maysa. Ha? Isu amare, saan anak katawa no ada agasawa nga agkalugaran o no agkaruba? Saan adakas dayta? Lakit ti saan nga agkasinsin ako nak, maawatam. Uwan, mare. Anya lakit din aya. Ok. Nhưng nói chuyện thôi. Ủa vậy nãy là phụ huynh em làm giáo viên á. Quậy, con nhà thôi. Cấp cấp mấy? Cấp ba. Ba em là có huy trưởng cấp 2, còn mẹ là dạy quá cấp 3. Ba nghỉ hưu rồi. Còn mẹ đi dạy. Em ở Sóc Trăng em hay ăn cái kỳ bánh bí Sóc Trăng em. Rồi em ghét cái đó nhất lên. Vãi thua. Không thì thường là vậy mà. Ý là ở đó nhiều quá thì mình sẽ không thích cái món đó. Tại nó ngọt quá, không thích ăn. Thật sự là ăn xong là bật đái ra 2 bãi đường. Không, nhưng mà thường là ăn một cái phải chắc phải dùng là chắc phải ngày hôm sau, chắc phải tuần sau mới ăn lại tiếp được chứ. Em thấy nó ít khi nào ăn. Không hỏng ngọt. Bạn bè mới chở dưới rồi. Bạn bè nó ở Cần Thơ. Thôi không Cần Thơ. Ủa vậy là em dắt Cần Thơ à? Không giáp đâu, em giáp Bạc Liêu. À. Chỗ gì? Sát Bạc Liêu luôn. Gọi là khúc nào cũng được. Có cái chùa gì ta? Chùa mẹ Nam Hải đó. Mẹ Nam Hải ở Bạc Liêu. Bạc Liêu mà. Đợt đi cũng mấy mé dưới. Đi chùa Dơi rồi. Kiểu như là ở trong Chùa Chén vậy đó. Chùa Chín Kiểu rồi gần gần chỗ em. Ở đó. Thường là đi nguyên cung đường. Chung ngồi sách vô cái cô với mộ. Cái gì mà kỳ thị nó như này. Có lý. Anh thấy như em là chắc đạo Phật đúng không? Hoặc là theo đạo. Ba mẹ em đạo Phật. Chứ không có theo Chúa đúng không? Em có hay đi chùa. Bình thường. Nói chung là đi cũng thoải mái thôi chứ không có gì đúng không? Em đi chùa, nhà thờ, đi chơi gì em cũng vậy. Dưới thì có. Ở dưới nữa. Ở dưới Liêu có cha Diệp đúng không? Em gặp cũng chưa? Không biết. Không biết là cha Diệp là nhà thờ cha Diệp á. Tôi định kêu là cha của nhau tên Diệp. Vậy cha của nhau tên Diệp là cha Diệp còn gì nữa. Thì thường là book tour đi mé bên đó là đi combo luôn á. Là đi mấy cái chùa rồi đi xuống cha Diệp rồi vòng lại. Cái ông mà đọc nói không? Nó trên mấy cái hình thấy tập trung. Ấy trên mấy cái xe đúng không? Trên mấy cái xe. Ủa, đi về quê em đi xe máy hay là đi xe đò? Em đi xe máy. Quậy khỏe sao? Trăm mấy kìa? 270 kìa. Đi mình á, mình nên Đi Bến Chèo à. đi đường Chợ Vinh á. Thì để đi Rạch Miễu rồi Rạch Miễu đúng rồi đi Hàm Luông, Cổ Chiên rồi chạy Cổ về Chiên xong đi qua Phà. Phà đó rồi Chợ Vinh qua Sóc Trăng. Chợ Vinh qua Sóc Trăng rồi thêm một cái phà. Hai phà. Ồ, anh thấy mình ngồi máy kính nhưng mình không cận em. Chắc cũng cận chứ. Không đi cận. Mấy nhiều thằng cũng vậy thiệt mà Huy nó cũng không cận. Nó ngồi 3-4 năm rồi cái nghề nó không cận. Bác Trung có cận đâu. Con lòa nó mù ngay luôn, tới mù thế nữa. Chuẩn bị đi bắn đéo được bắn chứ. Không bắn được. Tại 27 đi gì đâu mà gọi gì. Mặc dù là không kêu nữa rồi đó. Nhưng mà thôi. 27 luôn. Nói chung là nãy này mọi người quay làm gì? Hả? Mọi người quay làm cái kênh gì? Kênh vẫn làm công ty thôi. Chuyện ma. Làm đủ thứ đó, anh làm cái nào. Nói chung là chỉ cần có view cái gì đó rồi gắn thêm mình nói vô rồi được. Em cũng hay coi mấy cái đó đúng không? Mình biết thôi chứ. Chỉ để góc vậy thôi, để góc màn hình. Nhiều khi để che logo AI. Đó. Khúc sau anh để hình cờ bạc quay cái vòng quay của tôi bằng cà rát cái kiểu rồi trúng số. Anh định gạ con Huyền với mấy đứa nữ nữa mà chắc tụi nó hơi khó. Con trai mình thì nó dễ hơn em ạ. Thường hay về quê không em? Lễ về. Lễ
quê hơn hay trên đây hơn? Quê. Dạ. Em thích ở quê. Cái nghề của em thì tương lai thì làm remote được mà. Em làm remote. Tính tới tương lai là về đó luôn. Không biết nữa, không vẫn ở trên Sài Gòn thôi. Nhưng mà Có dịp thì về. có gì thì Tại em thấy cũng nhiều người bây giờ cũng muốn ở đây, không đến mức gọi là đông nhiều quê. Em cũng không thích xô bồ, không thích Sài Gòn. đâu thiệt á. Anh cũng không thích Sài Gòn. Nó ở gốc Sài Gòn, nó thích Sài Gòn thấy nó dị dạng không em? Cái gì nữa? Dạ, dòng họ gia đình tổ tiên cái kiểu nó ở đây nó thích. Nhưng mà không thích Sài Gòn. Nó dị dạng rồi. Thích về quê. Anh mày là người ở đâu? Ở quê. Hả? Ở quê. Không, ở quê bà vùng nào? Thì nói chung là miền Tây đó. Không. Vùng nào là sao? tí có một tí với miền Tây luôn á. Sai rồi, nó không có miền Tây đâu. Thằng này miền Trung. Đúng, nhưng mà anh sinh ra ở đây nên ý là anh cũng ba mẹ là vô đây nhưng mà anh lại muốn ở đây hơn tại vì giờ về quê cái việc cái vùng của anh đó là nó kiểu nó xa, không có gì làm cũng nếu có đi làm cũng phải 20 mấy 30 cây, 20 mấy 30 cây dưới quê nó xa nha, nếu hiểu sao Không, tao lại thấy dưới quê 20 mấy cây lại gần nha. ở miền Tây nó khác, chỗ tốn đủ á, đường mình toàn xa lộ, đường sâu xe á. đúng rồi, xong mình kiểu má rừng không á, kiểu mình cảm giác nó bị nó giống như kiểu slow motion vậy á, kiểu mình đéo nó kiểu thật sự là nó chậm lắm, sợ lắm. Về quê 18 cây chạy có 20 phút gì không? Đây 18 cây chạy thấy mẹ luôn. Trong đây thì đôi lúc khó chịu kẹt xe kiểu rồi ghét lắm, nhưng mà kiểu riết thì sống cả đời người ở đây rồi cũng biết là thích rồi. Còn ba Em làm ở đường Bát Tơ quận Thủ Đức đúng không? quận 1. Quận 1 nữa. Quay cái đường đó đó. Nó nói chung là nó bị Không có đường Bát Tơ Đức hả? ở stop. Mà đó em anh chảnh luôn hả hay là sao? Không, em làm ở đó em đi metro. Ui, là mới năm ngoái năm kia vậy thôi hả? Ồ. Không, em làm hồi Thì đó, mới đây nè, metro mới có đây mà. 2 năm. metro. Nhưng mà kiểu lúc trước đó thì em làm ở chỗ đó là còn hồi sinh viên năm 3 là đi xe buýt. Thì em mới làm xong rồi ra trường rồi thì mới bắt đầu là có metro, là bắt đầu đi metro cái đó làm. Xe này mới mua đấy hả hay là mẹ? Đâu Gửi vô. mua hồi lớp 12 rồi, mà tại kiểu em không có thích đi xe máy ra ngoài đó vì tốn xăng như vậy đó. Em hiểu, kiểu mình thích kiểu nó thường là chill hơn đúng không? Nếu mình sẽ đi các bạn có hay đi câu cá này, có hoạt động bộ môn thể thao ngoài tập gym không? Câu cá thì sao? Thấy cái đó thì sao? Thích mấy cái đó. Hay giết người quá hả? Anh thấy là con cá nó là Nghĩa là không thích hoạt động ngoài trời thôi. anh tưởng thấy câu cá nó là cái gì sát sinh cái kiểu Cái gì nữa? Cái miệng người ta vậy móc người ta thôi. Thôi. Mày vô sở hú mày kêu mấy con kia đừng thịt nữa. Có con nào thịt đâu. Con tàn voi. Đi gặp voi mình kêu voi ăn cỏ ăn mía thôi. Đừng gặp mấy con kia là được. Đó là chưa kể gì động vật hoang dã chứ kêu vô sở hú rồi kêu tụi nó ăn chay đi, kêu tụi nó ăn không. Bây giờ anh quay cái này anh sẽ gọi là có thông tin của em xong anh bán cho con Huyền sẽ mua những cái giá cao. Vậy cha. Ghẹo thôi. Nó hay đi cắm trại không em? Cắm trại đi biển cái kiểu rồi thì Ta không thích hoạt động ngoài trời. Không, tại thích nhưng mà thích lên Đà Lạt rồi đó. Núi. Thích đi núi rồi. Quay chứ. quay kiếm tiền liên tục chứ anh. Em giàu mà, em giỏi mà, em đỉnh mà. Em ở trên trần mà. Người thích biển, người thích núi. Ai thích biển? Chỉ là thường á, chia ra hai phe thôi. Được đi du lịch nhiều cho em. Tự đi là em nói được đi du lịch những nơi đâu rồi? Interview em. Đi Đà Lạt, Nha Trang. Đà Lạt đợt đó em đi với ai? Nha Trang đi với ai? Đi với ba mẹ. Thường gia đình tổ chức đi vậy hả? Đi chung với lại mấy thầy cô các trường. Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu. Ở mấy ngày? 4-5 ngày gì đó, vậy mới gọi là đi chứ tụ mé đi hôm bữa đi về trong ngày má nó mà phải cái biên qua ngày hôm sau mới về á. không, ý là nó vội đúng không, được có 1 ngày rưỡi à. Thà là nói là vội chứ nói vậy công ty buồn. Chán mình lần sau mình có vậy nữa hơn. Đi Trà Vinh rồi. Trà Vinh này. Xưa là nguyên một lớp với bao xe đi Trà Vinh. Đi về đó vẽ kiến trúc chùa. Wow. Xong rồi ở đó 3-4 ngày vậy.
cái môn đó học bắt buộc chứ cũng không muốn đi. À nó gần quê mình. Gì đâu bình thường em. Thế em có còn đi du lịch đi Đà Lạt với tụi bạn không? Thường hồi nãy tôi sẽ đi cùng tuổi hơn chứ nó sẽ kiểu dễ nói chuyện và chơi nó vui hơn chứ. Đi với người lớn thì đôi khi nó sẽ bị kiểu ba mẹ nó sẽ là ngủ theo giờ giấc á, tầm 10 giờ 1 giờ nó ngủ rồi. 11 giờ hơi quá chứ tầm 10 giờ bắt đầu lên gym hết rồi. Không, cái đó là em đi hồi nhỏ. À anh nói ý là nói tầm bây giờ bắt đầu trưởng thành nè, lúc này em có đi đâu nữa không? Sao? Ít lắm, ít. Em chơi game gì em?